Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Elewinin suisuhan tika amsi tengedian me kahalan dalam lahat basilan mapajatu kami amban dibuhi sampai ansini pitsa 15 Februari 2021 elew isnin. Yani mapajatu dalam lahat basilanin sababan kabasag baliu dalam lahat basilan piye hadja amban luma damage sampai samiaan kalsara kahebaan kayu sebaban nene basag baliu dibuhi sampai ansini imian. Mula-mulanya si aper sentral sumisip dan buat luma kahebaan lahing sampai nambuak wapat abahi saat duk nambuak wapat wisab nakanak bali duangan mawapatin lai sababan kabasak bali wene dibuhiin. Demikian nambuak masjid kahebaan duisa boy lahing si barangay Sangian aper kabeng-beng sumisip. Sabab duisa kabasak baliuhin kahebaan duisa binin salta takitete birutu dalam patta pinagwa aku si kaamin. Demikian duisab dan buah luma kahebaan lahing si barangay Lebu Lamitan City. Hap sukud nen ga lai aanin hinabulai si barangay Sabong. Larak duisab dan buah luma inin pagitete ruisab ka amang saingin me kahalan. Luma si barangay Lebu kahebaan lahing sawan tanda kabasak sin baliu. Si Buaya Piang Albarka Municipality dan buak luma kapitasan we lahing demikian nen pagheba lahingin tawa dia tak motor hab disab suku denan si ningga rusab ni damage a. Demikian si Municipality Albarka duisab si barangay Bakisung dan buah motor kasentruhan we lahing duisab kahebaan. Hap syukur nen ga duisab ni aani. Si barangay Bana dan buah luma duisab kahebaan lahing tipo-tipo municipality inin hap sukur den tumahala aanin dehel lubahu kahebaan lahing lumain. Palayahan na ini si Sitio Dangkal. Si barangay Badja dua magsumbaya luma duisab kahebaan si Sitio Pekok alhamdulillah ga duisab niya ini inere pagsukuranten bisan eka kahebaan sanduwe hingga adu isab niya ini rin.
Last na inin si Barangay Baas dan buaro belahing mahibain si Kalsara sata EKP miaan lahing hebba si Kalsara kaanin tedok te kemon pegeduk gitu maha manamal balitaten. Insyaallah taala masing-masing kita maghinang bang niya kami sa inin importante. Magsukol si Kaam mamayamin murah-murahan. Ganya ini tebi kemon bisan pe basak baliuhin duk dasa kay patalong bi mag-follow lu di atayan manggapi kang bakas mag-follow. Demikian din mangep kam mayam si YouTube. Tabokong bigite subscribe button di awa iyan. Demikian din tabokong binigita biyan bel-bel na iyan. Puas ambani kemon pabalita ate inin murah-murahan bang pain yan lapas kita bi kemon amban musiba yan baliu ni kaya tawakan ini na patek katu dalam lahat basilan atau kan intang-intang ni tempat. Hal itu bine kalau maanten bi amban kasiasiahan bang ni alu metapit kayu langke ni kaya tawakan lahing layug tebengan tebine supaya gigi te magsusun bang patek kasamiaan yan me baliuhin atau kan ini umapajato aramala tu si lahat te. Kami baliu lain na ni waktu magsusun manusia nang weka ketebengan ni. Malingkan din hadja niya waktu dumeng kita dapunen gigi kita pagbaya sumagwanen bang niya dapat buat tabi bisa mi dapunen atasan tabi magbayad supaya katebengan duk kita bilapas amban kapeligruhan atau kan kasiasiahan. Wasbillahi pabalik ko salamin si Kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.